Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Shuktakunata sirvingapaj kacharichishkami kanchik. Wawkikuna, kankunaka mana wataskallata katichun Dios kayashka kankichikchu. Watashkamanta Dios kacharichishkami kanchik nishpa, ama aycha munashkata ruranata yuyachikchu. Ashtawanpish kuyanakushpa, kay shuk chay shukpaj allita ruraychik. Tukuy mandashkami kay shimikunallapi tandachishka. Kan kikinta kuyariqchinallataj, shuktajkunatapish kuyanki nishkami. Ashtawanpish kankunaka, kay shuk chay shuk kaninakushpa mari, mikunakukunkichik. Chashnalla katishpaka, ñataj kay shuk chay shuk tukuchinakunkichikman, Galatas 5:13-15 kama. Imashikkanman kikin ñuka, shuk semanata imata mana mikushka kashpa. Ñukanchik yarikayka, tukuytik yuykunatami muspachinman, yallitik yarikaywan kashkamanta. Shuk mikuyta rikushpaka, ñukanchik wiksatami nananman. Shinapish, kikin shinallatik shuk runa, yarikaywan kaqta rikushpaka, kikinpaj mikunataka, mashnatatik rakinapaj allichirishka kankiman. Apóstol Pabloka kayshina yuywanmi, kikinta ñukata tandanakushka kriqkunataka paqta nin. Ñukanchik pura, kay shuk chay shuk kaninakushpamari, mikunakukunkichik. Chashnalla katishpaka, ñataj kay shuk chay shuk tukuchinakunkichikman nishpaka. Ñukanchik wakcha alma espiritualpi chushuklla kashpaka, gentikunataka imakunatapi rikushunmi, ñukanchik imata paqtanapaj kashkata, mana kashpaka ima harkakuna kashkatami rikuytukunchik, ñukanchik chushuklla kayta hundachinapaj. Kishpichik Jesucristoka ñukanchikta kacharichirkami, hucha mandakunmanta. Huchapimi watashka shina karkanchik, chaymantami kacharichirka kishpichirka, chaymanta ñukanchikka ñamana chushuklla kanchikchu. Kishpichik Jesucristoka ñukanchikta kacharichirkami, ñukanchikka kawsaq Dioswan, mandak Dioswan shuk alli apanakuyta charichun. Kishpichik Jesucristo wañushpa kishpichishka kacharichishkataka, mana okupanachu kanchik, ñukanchik munashkata rurankapaj, kacharishkakuna shina kawsankapajka. Watashkamanta kacharichishkami kanchik, ñukanchikta rurakta, paypaj kuyayta ñukanchik paqtay tukunkapaj riqsi tukunkapaj. Mashnatami ñukanchik ya Dioswan alli apanakuyta charinchik, paypaj kuymi ñukanchiktaka hundachishpa katinka. Kutin chaymanta wichimanmi, tukuytak paqtata kuyashkakuna kashkamantaka, ñukanchikka yuyayta hapinchik, kishpichishkakuna, kacharichishkakuna kashkata, huyaywan kayshumanta chayshumanta sirvinakunkapaj allikunata rurankapaj ninmi, Galatas 5:13 pika. Ñukanchik prójimota huyanaka, ñukanchik kikin huyarik shinallatik huyanaka nishaninmi, paykunapajka, ñukanchikpaj imata ashtawan munashkata shinallatik yuyana munana. Kikinpish ñukapish, huyashkakuna, riqsishkakuna, y a Dios bendiciashkakuna kashkata entendishpaka, shunkumantami kay shukta huyana kanchik. Kaytaka ñukanchik tari tukunchikmi, huyashkakuna, riqsishkakuna, hawapacha ñukanchik yaya tukuyta kushkata entendishpa. Shuktikunata sirvinaka, mana kanchu ñukanchik allita runalla, mana kashpaka Dios mandashkakunata paqtachina kazunalla. Ishkindikmi ñukanchiktaka kuyuchina kan chayta rurankapaj. Allita runapish, Dios pakshimita kazunapish. Chaymi ashtawanka ñukanchikmanka kushikuyta apamunka. Shinallatak ñukanchikka watashkamanta kacharishkakunami kashun, kacharichishkami kanchik, shuktikunata sirvinkapaj. Misión Chasqui Uyachirka, Samachik Shimikuna, ashtawan yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, pagillata guyashkamanta.